In energin misteri che els cristians cercen vies coi vegnan d'attrair l'attenzione. Ed in temps de social media repartainus gugent likes, ma anche pli gugent surveninus likes. Ma c'è fis se nus venissen propi sondats e nos minciadi de nos uscenumats followers. Las chausas comenzassen a diventar polit intimas. Mai pligessen nus sulets tras il mund, adina avessen nus perditges da nossa vart. Cun quai che quals els fissen dappertut, na fissen nus bec pliabels da zupentar nos desideris ils pli turpegius. Il principi della sfera privata survegnis in una total nova perspectiva. E c'è fis lura con quella uscenumada sfera privata, c'è se l'intimitat interumana fis periclitada. Ma per fortuna, potessi in via, non si potesse deliberar da questi parasits digitals. Finalmein per suls. Quai fis pia il moment per nus da far ord la pulvra e da surlasciar els a lur affars privats. U tutina bec?